أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ara inchallahu musidɓe julɓe tedduɓe ka wawɗon heɗade men wo e nder adna allah inchallahu ko radio men e ɗo lawol kisal haray ko adi kon taw haray meɗen yaafino taw haray hande men waɗari darsu meɗen on wowaɗo waɗede on e 21h30 ko yoniri kon bone jinna e ñande haray inchallahu min foti o min waɗaymo janggo inchallahu ko adi juma on seeɗa inchallahu bi isnillahi taala o laatoto janggo ko honɗum noon haaɗi o laato hande ko saabu hiɗen heeɓi sohla mawɗo tigi tigi on ko yurmi ko hulɓini ko honɗum woni ɗum haray ko musidɗo meɗen ɗo woni ko wari sonnajo muɗum haray ko ɗum waɗi tawata en wawari waɗgol darson hayno yaha fi hirondigol nden fatunde ɗon min niɓɓitori noon iwgol ngol liége en toriki allah yo allah yaafo o bandirawo fatiɗo ɗo inchallahu danda en sifa o jarrabuye bonɗo ɗo kadi ka leñol meɗen kadi wonde hoore julɓe ɓen fo inchallahu haray ɗo noon ko honɗum mi yewtata ɗo ko raɓɓinigol ɗo mi fewtina yewtere nden haray sonnaɓe ɓen haray ko landal woni ko bandirawo woni ko landi wo nani e nder yewtereji ɗin hino yewte gorko kan hino fawimo télé waɗa yohata piiji 50 ko fawimo fiyo heɓoye aljanna amma noon sonnajo on kadi ko honɗum e honɗum woni ko fawimo honɗum e honɗum sonnajo waɗata fiyo heɓoye aljanna haray en waɗino yewtereji muɗum bayanago liége kono noon mi filloɗi ɗo kanji nayyi pet mi alaka juutingol gogo on taw ko watta fiyo heɓoye aljanna hara ñande o maayo aljannaji ɗin fof majji 7 kala ko mo faala o naatiroyta ko piiji 4 ko ɗum holli onon sonnaɓe Allah subhanahu wa taala no yiɗi o moƴƴagoy gogo on ɗum koyo juulu waqtuji makko ɗin so wonda e ella si tawi waqtumo kadi tawimo hara himo wonde e ella hara tigi tigi on Allah no okkimo waqtu ɗon o fillitoytako mo juulugol waqtuji makko ɗin 5 siko balɗe 5 o fiiloto Allah no okkimo ɗen ɗon siko balɗe 7 Allah no okkimo ɗen ɗon kadi toɓɓere ɗiɗaɓere nden ko honɗum ko horugol lewru suumaye ndum si tawi ɗum kadi ari tawi o wonda e ella si tawi himo wondi e ella ko yo yoɓitoygol ɗon kay kono wawi yoɓirde wo e nder hitande nden woni piiji 2 tammum ɗum ko yo reenu ɓandu makko ndu hara gorko janano andari ko honno ɓandu makko ndu wayi hindu newɗi ma ndu newɗa hara tigiti on ko andi ɗum ɗo wo haray ko mooti makko ɗum no woni nan o ƴetta coñci l'islam timmuɗi ɗin hara naɗe baseji wona ɗe waɗede ɗo joni hara tigi tigi on hiɗe feetina e worɓe ɓen tigi tigi on ɓuri so tawi hara joni koni o wornanoke few naɗin no ko coñci l'islam hara ko coñci yaajuɗi hara na ɓijiɗi hara ko coñci tekkuɗi hara hina ɗewluɗi hara kadi ko yaajuɗi hara hina faaɗuɗi hara na kay wondude e cuɗari ha feƴƴiti ko ɗin coñci o hani yettugol ko buumira ɓandu makko ndun toɓɓere nayaɓere nden e sakkitine nden o teddina modibo makko on o yiɗa on o danko on ko hono no woni yiɗugol moodi muɗum ko accu mi acci waɗu mi waɗi foppuno natori nder ɗon ɗum ɗo welatalan ɗum ɗo hino mettala waɗu ɗum ɗo accu ɗum ɗo foppuno natori nder ɗon ko moodi ma wiya waɗu kon waɗa ko wiya accu kon acca haray hande kadi ɗe dambuɗe aljanna ɗe 7 ɗe fop majje ñande an sonnajo mayɗa o ko kala ngal faalaɗa woni ko natiroyta subhanallah ɗum ɗon no fedi honno e neniraɓe e bandiraɓe piiji 4 juulugol ngol go'o horugol ngol 2 suuɗugol ɓandu mum ndun 3 teddingol gorko ma woni 4 e nder worɓe ɗuɗde adna Allah on fof ko o gorko ɗo woni ko Allah suɓanima jonti oɗo teddugal makko ngal kon teddugal makko ngal kala ko o yamirma ya waɗu fodde o yamirarima yeddugol Allah suuɗugol ɓandu ma ɗum hande kadi so tawi go buyi yiino worɓe buyi yiino ɓandu ma no ila ñande jombaɗa woni a woni jombajjo jom aaden goto ila ndeññande bandirawo tedduɗo hara goto andarno ɓandu ma ndu wayi haray sina o modibbo ma ɗo juulugol ngol inchallah so ɗe juulugol ngol yoni wona farilla wona obligatoire ya yawka juulirde naduga chambre ma juula hande kadi ƴetta coñci timmuɗi ɗi hara ɓandu ma ɗum fop kadi hindu buumi sina yeeso ma ngon e newe maɗen ko ni juulirde lewru suumaye ndu ndu wowtere ndu arata e nder hitande nden fuu yo Allah tawni en suumayeji ɗen fop inchallahu jaɓanayi kadi ko hoora ko si ɗum ɗon kadi hewti hoora lewru suumaye ma ndu ni ñande mayɗa o inchallah haray ko aljanna wodanma ɓe sakkitora yewtere anden hadis mo nelaɗo sallallah alih w sallam maaki weltingol ɓe sonnaɓe ka yurmingol ɓe ka teddingolɓe wasiye mo nelaɗo sallallah alih w sallam sakkiti wasiyade o ko fi sonnaɓen wo julde nden e ɓe sonnaɓe ɓe jeerɗo ñaame mum ɓe ko ɗum humo holli ene worɓe nden hani teddinde ɓe sonnaɓe inchallah sonnaɓen kadi hiɓe hani teddinde ɓe moko baɓe worduɓe modiɓɓe maɓɓe ɓen kadi haray nelaɗo sallallah alih w sallam maaki wo sonnajo wonɗo e nder dewgal ñande o maayi hara moodi makko no yaafimo no yarlanimo o dambude aljanna ɗen o kala ngal o faala woni ko natiroyta haray bandirawo nandinoɗo on
ko honɗum waɗoton fi yon heɓoy aljanna haray ko ɗe toɓɓe ɗo nayi juulɗon waqtuji ɗin ko Allah farli dow moɗon kon ɗum non ko haqqi Allah subhanahu wa ta'ala totton farilla moɗon suumaye on kadi ɗum non ko Allah on jeyi renon ɓandu moɗon ɗum kadi nayaɓon ɗum ɗoftoɗon modibo mon on haray noon ko yon andu onon sonnaɓe si tawi modibo ma on hara joganne maka ɗuure makko ha hewtoy ka hondu teppere hara fop makko ko ƴiƴan e mbordi a udditi hunduko ma kon an sonnajo a mettiri o ƴiƴan e mbordi ɗon fop hara ko ɗengal magal ha hewtoy ka hundu teppere ma nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki o haray wawari jonitude o sonnajo haray haqqe o gorko modibo ma haray a timminani haqqeji makko ɗin a wawi mo jontude haqqile ma haqqeji makko ɗin fop ɗi timmi o accumi acci waɗumi waɗi ko ɗum noon haray mawɓe ɓe innay ɓe inni wo giɗo wonande o yiɗi on haray ko ɗoftiɗe mo giɗo wonande mo o yiɗi on o haray mo ɗoftimo haray yimo ɗoftimo si tawi hiɗa yiɗi goɗɗo a ɗoftakimo ko ɗum holli haray a yiɗamo torki Allah subhanahu wa ta'ala ka sonjaji ɗi waɗi e galleji ɗin fop yo Allah on ittu kala ka ɓutti ton kadi e galleji ɗin yo Allah on dumin ɓutta on kadi yo Allah feppindigen e sonnaɓe men ɓen hoore ko yiɗi o yarli mi torki Allah jombuɓe fop yo Allah waɗu jiyan e ɓuttuka ɓe ngureji maɓɓe ɓe jombari ɓen kadi taw fuu e worɓe ɓe yo Allah okkorɓe sonnaɓe huloɓe Allah sonnaɓe kadi yo Allah okkorɓe worɓe huloɓe Allah joni tawi ɓe haqqeji maɓɓe ɗin yo Allah ɓutti galleji men ɗin sifa o nambara ko waɗi Bruxelles ɗo yo Allah haaɗiran en e ɗum ɗo torki Allah yo Allah danne jarrabuye bonɗo haray mi torki Allah subhanahu wa ta'ala jarriboraɓe ɓen kadi yo Allah on yaafoɓe enen worɓe ɓen kadi yo Allah newnu en wawugol muññagol sonjaji ko wonɗen heɓude ɓeygureji meɗen ɗin kon haray gorko himo yaafore bakkatuji saabu ko ɓeynata ko nguli ɓeygure sonja ko woni heɓude ka ɓeygure Allah yaafomo bakkatuji ɗi o waɗi hara ko sabu ɗum ɗon kadi ko muññi ɗon kon yo Allah okku en muñal kala neɗɗo mo Allah okki muñal haray o okkama ngalu mawngu Allah noon himo wondi e muñiɓɓen o inni inna allaha ma as-sabirin Allah no wondi e neɗɗo muññiɗo haray mi torki Allah yo Allah okki muñal ngal o okkuno ngal annabi Ayyub yo Allah okku en kadi ko wiyete kon doole ɗe okkunoɗen annabi Musa yo Allah okkor en kadi gandal ngal okkorne ngal annabi Suleyman yo Allah okkora en kadi ko wiyete kon imani e tawhid sifa ko okkuno kon annabi Ibrahim mi torki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah waɗi golleji men ni fu har ko sabi Allah yo Allah okken jannatul firdausi a'la juma wonɗo e arde on jango mi torki Allah yo Allah on tawnu en mo o newnana en kadi wawen juulugol ngol kadi o newnana en wawgol ngol yahugol ngol law hara en heɓay baraji wona wa ittuɗo ngeloba sadaka si heɓaki ka waktu arano o newnana en ka waktu ɗiɗaɓo hara en heɓay baraji wona ittuɗo nagge sadaka si en heɓari ka ɗiɗaɓo heɓen ka tammo hara o new okka en baraji wona ittuɗo dammol sadaka si en heɓari ka tammo heɓen ka dayaɓo hara o okka en wona baraji ittuɗo gertogal sadaka kono noon hara wakkiɗo ɗe yehen noon hara en heɓo yaari ka sakkiti ɗon hara ko woofode wona fere kan hara yawɗo on tawa imamu on naati kono sitta ɓeɗo fof ka e dimo juulari on few mi torki Allah kala sakitoyɗo nde yewtere ɗo kadi yo Allah on feppindimo e ɓeygure makko nden si tawi hara hiɓe feppi kadi yo Allah on duumin pottal ngal kadi si tawi sonjahino to yo Allah on ittu yo Allah wurno fayɓe meɗen fof waɗa barke maɓɓe ɓe jogaki ɓiɓɓe ɓe ngal fof yo Allah okkorɓe ko wuri waɗa barke yo Allah okkoren jawdi laaɓuɗi ɗuɗundi dagindi waɗandi barke haray en janngo inchallahu fi yewtere meɗen wowne nden bone jinna e ñanne e ndure janngo ko yewtete wona waɗirneɗen noon inchallahu ko dambuɗe ɗen no woodi dambuɗe 17 ka cheytaneji ɗin wawata natirande bani adama ko ɗen yewteten janngo inchallahu si joni janngo jaaɓi haray miɗo yaafini hannde buyi habbike wawari hendade yewtere nden wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh musidɗo moon Abdallah Diallo Bruxelles.